Iya, di pula binaka. Talamay na wakarong tikumay na talano with Dr. T. Gona nonda program na kasedake. En bising wakaraway. En we mamani pa. En ngauna may vite. Iya, di pula binaka. Pula binaka takova ela. Pula binaka may Sacramento Boleh binaka tinay Olivia Mataloa. Iya, tarang kumanto nanta to head girl na chiko siseng. Boleh binaka tinay Oli. Boleh sarani bikim dini ko, boleh binaka Silofati. Bula Esi Davu. Boleh binaka Anandamuni may Sacramento. Iya. Maratakan ni sila na naman ni ngauna, minta vital no na singa bakaraway ni kuwa. Sabo nga banga na madawa, banga na madawa ni nonta vitalan no. Boleh binaka bula re Naomi bola. Boleh binaka Yanu Eleanor Fonalahi may Seattle isa. Boleh binaka Kai Moses Tabenabesi, Ana Redati. Boleh binaka Malombula. Bula Ivanensi, vayala sa tanto mai na nanto maramalevu, bula naka Ivanensi, bula Sertinandra, Pawanga Arnayandra, Maina Isa, bula naka Rossi Buyanuda, Diva City, Mario Nobosailang, Sandino, vinaka Valevu, bula naka Vita Leveni Toruku, dolo vina ilai resevu. Nakavalevo marotaka ni adoramai na visureti molmolumu ngoleani na nada vital no niku malombul steri babatanga bula tuene buimbureta bula binaka arnayanda sera sereana liku na ituku ni bula binaka cimai mapareti bula binaka iyo klani bunga sarana batataro na vitala no en singa wakarawai saut en nanda ulu tanga tiku ngani ulu tanga ngona kena nakatiku na bakadindike may viti archaeology of Fiji au numa me tatoro chung me ulu tanga ngo bikenda nang kasetake teka bueni ngona mada saut ni singa warawai teka me ni kuwa sange botalang ngo toltal na madawa bale tongo ni doni tiku na nonra tiku e bale na ngoni angol tal chunga me na batataro buai vida na wekanda na nonra binakatitiku me daka na vital no bikenda nang kasetake na sona ulutanga me bakana kena tawane obiti na be tarwaya kla bunga sara na be tanga ni beba au rede tiku na lebu ni vitala no sore ya samre leki bimba kong ni kena au kera weekend na vital no ni kuwa me bakau satu kun cukup main mateni ngono bera na vital no bera ngone na vital no ngo na vital no ni biba karara mataki senga talanga ni na somo kena na taro ni doanga na vital no angko na vital no me bakaburi baka sama weekend se don bulu binaka me se prusi bulu binaka me lepanoni sandina santa dawir teki buru-burungo don bulu binaka me ngilandi don bulu binaka me viti na vital nongo sa dawir teki buru-burai wabi binak sarkin bikim ni na nomni sema tiku mai na nonda vital no takatiku na ulutanga ni kena na bakekeli kena bibak ndike so awa kay tabikina na nong kuasa takatiku mai Fiji Museum don bulu binak talanga may raki sandina alto na wekanda go na Camp Taji may Baghdad may raki don bulu binaka ngoe songor sema sarchiku mai na biokani tiku mai mbau oi na biokani okay na biokani mbau batike na muka maduata don bulu binaka menda builevu don urutang binak sarga ngore tarang chiku mai tukstom dona kau binaka tamawasea na nongu biba unge chiku bikenda me chiku talanga na nonda ngono talanga ni bandindike me baka yau na nongu mai bandindike na nongu waka ngataka na nongu ngauna ndo ngona balabu nongu dakaka bolikina na Fiji Museum o bambul chikan kinbe na director ni Fiji Museum Cipriano Nemani bulare sipi kerto keda na nona timi
Elia na Koro Mereoni vakatalanga kini ve ratuchoni mbali na ivalu andi vika vakanraviava ket musumoto avisa tanada na maram lirango iyo na vital no ngo ngandra kini me da vital no me da viwasi me bakani na siang kene ni chukele vio ni tuku kele ni chuko so ya ona vivo ngeti chukani weekenda daru ni da bahar talanga no da bandindiki sambita ni soni tamba ni lapita na nonda tagni viava ni vital no ke dokter ti o kan so vikem ni sarana ureda mai na matagal kuro matabata na lapita undo bulu bina kame chapani raida sa da wirte buruburan na nonda vital no kung ano na kini matay ke bakala ko menataro ke bakala sa kila ona se matikem ni buat leso cukup leso para historians so era anthropologist sanga chiko bikito na nungu timo ya kito archaeologist sanga cukup leso tale na tambani vaka sora genealogist erba murengan na tubu ni kawai sanga chiko rto nandoni vosa me bakata ki Dr. Paul Gerti o kwena vuno saranga ni vosa ko batike na maramani bua o Dr. Apollonia Tamata dagerere na ve tambana bango kema mi daka bata venangono se chukine na bolni o maroi na Fiji Museum ke to sega ni do daka dondoanga chukune to daka bat kerto na tamdaka ningeli chukito to daka bat kerto na tambani sarbanua chukito do daka bat kerto na tambani cow forestry so na be tamban vaya na buni ke to daka bat kina belete ni the soli baka samatiko na buku ni baka dindiki baka sainisi na senga wala ngani somo na nota tarokeve na daka ngani ibake keli sana archaeology erto na ngandre bital ngaki na erto na oral historians sarto na ngandre bital ngaki orto na genealogist sarna ngandre bital nga orto na paleontology tagirere na sema ni be daka bango engame umana batakeve na isau ni nonda bata taro se na nonda baka dindiki ndo tokona daka lebu ngandre na daka ni busota so ngone bungar taro chuma sabi na katsarga na sentaro na ngona sarngaya iya dora kambimbian bandindi ke turtok don ngona balau tortok don ngona balau na ngona o wili ke ken don bola o taw sana ga sematal banan total ni bola o taw no gali sematal benan dua so ngona ndo chunga na ulutang ro ni tolu se bana singa na nonda bandi ke bati ko sa ngona chukumi ngona taro kuni lenga ni ke baka ni chuk sana ka ni lo matar tar tak ni bitamai ni bitamai me baka satu kun chukanya ke baka chiku sona kauro ni soma au na soma ya ke baka sona kauro ni sindo ni soma au na tavia tal na takuna talendua me na ngai vivu kanya na ke na somi na taro o klas antoni atukse bina ko bale bikem na somo chukmai na bikem ni na taro tikumai ona beker bi sa chuknga ni na ber chukai na soni taro baleta ni donaka na lebu ni taro era ngole mai wabi ni bina ke no sega ni buturikina au marotaka balati ni chukur to na nungu timi au sa kata nga kerto na nungu timi sora chukuma viti me ke misoli baka sama kina o beba bini bina katalanga na video se no nanda vital no na singa tu city kito rete tiko na ni to timi ni rote ni wasanga bol corona ndolo era saraba na yalelo ni singa tu city santina rini rete ngona lebu ni weekend na to ke endangan reba na vital no bang iyo uburi itu cukup na bola mata lebu na vital no ni bimba suraki cukup na vital no ni bimba kadadani ngo second kana bata na bata ni buli na bata ni bimba kungeti na bata ni bimba raramataki na bata ni bilomani kaya baka una second sumran ngo tar baka satu kun cukup niya au na tukun tal yo ile takir ngai taro ngabe ko naturang ngo rani baya da soli baka sama tukun man tuana taro Beba kawa pamatal tak cuka niliu songon bikin na itu okay dan dia taro bangun tanong man sadun rubi sakali man taro yang ko sa cuk mo ni rarama da taro da biwa sei ena cuk tale so erna so mo nan da taro bulu binaka karua Maria Tonina vang bulu search kan bikin do no le bulu binaka tarai miserene sandinan dona la lebu do sa tikungo na nomuni bakam bulu tikumai Savirio mai Malevani binaka ba lebu Blue Valley, TJ, mas Sacramento, California,
Iya, vambul sar chicken vikem do kelsar. Vinaka baka lebu na sema tiku man. Dona kana lebu ni tuku vinaka me wasea ni kwa me tomana tiku nga na nonda vitala noa na mother south, yeah. Ke baka so tiku nonda taro via manduana bita mani vata ngo ninga imbita nga mai na nongo loma ni meli. Ninga imbita nga mai merani au ngai wilika au ngai sanga muso mayan, yeah. Ke baka ubos cukup tolo ker gitu kun ngamai mi stress ni bos bako malu. Sona ngono bia kana ubi kata-kata cukup sona ngona wosi bini talita kan tona urutangan to tolo nunggu mamadala. Ker mo bosot ya. Iya. Bina ka lebu. Iyo ni sebenarnya ni tikibu na mando biba kung gitinga go endo na ibola. Bikem do na wekang gumi moala. Labilinga mat ke baka ni turang sa maram ni moala. Ono to boleh mumpita merani ni rede babinakai go mo le sona ibola ndo ba wili ketu me kuritu ni na be kinda binakata menda buliva rede go na ibola go na moala culture and nature on a Fiji island kongo ibola ndo turanga go Professor Marshall Salins au kalongata no ngole ni ngilandi na runondolo chin katolu ase mbula chukukina na turanga go klase mbula chumbanga na ngonongo Ivanensi santi no ni ndondo me moala sombo iyo kongono konta kene vareta kina levo ni volo ndo vawilika ndo tale sarviau kongono kene vareta kini vakindindike ndakalonga tini ralevo na bulangi era ngole ni biter le baka dor sono vakindindike kasatu bakai bola menda wilika kongono kino beba ungeti kene na wekanda ke wakati ko sana dalam taru-taru bungo bikin santa buli bungo bikin santa kilana wili bola satu sana matagali bola bango menda wili ka merani bakati tumbutaka na nonta rai membaleta na bunu enda tabutu mekina onita ke ni na marota kana wase-wase na kena waseia ni na ibolongo na ibola mai moala ibola mai moala klani ke wakati ko sana wakanda mai moala na sigili kongo na kene varitaki ni bola ondo bawilika ko bina kata mo biwa seni kini bekenda na nonda ndaro saranga ni sanda tika bawilika sona bola bango ono wasiata tukani sona yada ni sona babalangi era samu ibake keli ena bungo na ngone enda sember saranga kini sudu so talan bek ngasi ber sudu no tumbu ono wasiata tukani sona yada meroni ndagere kina na titumbu ni bakindindike era sada kabati kumain na babalangi mai viti ena ngono bakoloni sara boleh ketu boy bola sagai bonga kenda menda welika onita kani saran dunia na be waseya na kabalevu ndo bulu binaka me bono levu iyo donu binaka oi awa rongo binaka ndo mongo rongo binaka chukayani songora kun cuma ni senga so chini rongo binaka bo so chia ke bakai senga ni rongo binaka tigo re mbeka na nongo internet mbeka so ngono ndo ya papa lo bakali lai iyo ni ngai itu kuna ngamai ke bakai senga ni rongo binaka iyo donu saranga na ibola mai moala donu saranga lewa rosi iyo vinaka okay don vinaka iya nakabalevu mafi head boy sanga yado mengo Ivanensi sa chico head girl sa senga chunga head boy sanga yado mengo don bulu vinaka na University mai Otago vinaka valevu yo ke vinaka bulu balu vinaka ni rongo vinaka chico nando mo ke baka iyo na yada ngani turanga ngo Marshall Salins Marshall Salins SAHLINS Salins SAHLINS na matayo Marshall Marshall D Salins okoya le bula mbeka ni tinika bida na bula sibitan to nemba kino na le chuko moala le usar na bonu ngande kine na bi korkor le bulit sar ngakino kona bosabalau ndola kango na biba kurumbuita kini turangango na nona laki kilabina ko na bosa go ono na mada ngo na kai politiko professor go ono na mada no na letiko ko iketera ana koro ketera
do talangana bula le tiko na koro o nuku. Do talangana bula le tiko i na roi. Reida, leo sarna bono e ngole kina turangango. Dono ngona mbalabu le tukina na turangango i moala Yang andora kene waritaki na lebu ni wekanda o ira babalangi ira same banding dike viti do talango o Professor Stephen Hooper o kwele daka i di banding dike i kambara li chik saranga kwene keleanga ngole talanga kwela kemba ina kai viva kurumbu itaki kina o rono turangango Marshall Salins wataki Professor Hooper ronge lesu mai rosa walau rosa kelai nak satu kana walau rokatal na roka na wakolo rosa kara we malom pula taris rosa mai walau biau ni rondo mono go isulu we satu toka no mi awa muy ko kan terkena varitaki na matagal bukan tindike era ka rono turangango Marshall Salins wataki Professor Hooper dolo vinaka i bakana ng bongi o moale katoko i matuku dolo vinaka ndagire na vibanua era sa lakobi vitikina na bituranga marama mena ve sa ibura dolo kini partikingo ono teko bunta kana nonda vital no ni kuwa ono kuranga me na vital no na mado sauti ngomi sa tangwal sa ramada na vital no ko awangole no Tomasi Mboselawa no gutau ambiti o ino ko na vitalon no ni o de ko viti makawa samule tambe kana dini don saranga pola ngereti don o pola ngereti ko sema vale bui moade sando tukun chuko ko ni ko turanga ni moade mai lau reida dora kana bulu vinaka Master Benji ir talaga nan tondo mai lau mer lavelinga no bulu vinaka makasih ngelew na o irin nan raba kalau lew cengar ranto do milau rala belinga cukup minggu no bula binaka na biakan binaka na bitala no na matasawot na tangante so bikim niya na numa chikana puno talno taka bikim ni na barong na matasawot so bikim niya sana numati kumbula mere na mila o Marshall Salins Seriana Macmillan Marshall Salins Salins Marshall Salins indangande i asawa indangande i singatoka ngole talanga imba na tanuku maimba o tinsana ngay ngole ni kambara nagali bakatini vikumbia vatake nangelelewe lebsar na bono ndala koba en madasauti ona na bonongo en lakokina baletongo na banua awa daka kina au binakata mawasiayani na banua u daka kina balete ni tomala chukunga na ulutango ni bakekeli vatake na bimbi ni kana kilai na tuku makao mbaliti viti ndolo binaka na mi bola Seriana ngereda ngana dai Salins ada buti chukungo Naomi bola don binaka bulu binaka seni na viti Tomasi Mboselawa dolo binatau binaka bale buna biwo sita kachikuna nonda vitala noa na signi ko so sarna tuku buta kata au binaka to mawaseni weekend ni ko me bakanga usaba madal tak chuka no ker na vital nongo ni nongo biwo si to bole me rambai lebu na nonda rai tarai wat kisay kumbukawa sa murumbula na biotini bula binaka sa naturangan ni natumua ka murumbula na biotini may yana bunwa ka may Australia ay bola kay Brisbane Newcastle na bula binaka bula ti na ibalorua nakavale bula siya machikumay bula meme nungu vital no chikungo binakata me raramba na nonda rai me kakuningingo baleta na daka ngoni bakikeli na daka ni bandindiki ke tondo daka kina ngan rebikina na rarama me ramba ilevu me kuni ndarai chikunga me ndakaya o binakata mo kilanga na talno ake na kawanra se o binakata mo kilanga na talno nga me baleti asawa se o binakata mo kila na isema ibiti ki be irna chiu me Israeli bartak sarna na nonda rai engingo
Ndona kambimbi na betala nongo na nonda bata ni betala ni kua nganrebi me ramba ilebu me ramba ilebu na nonda rai me roninda reida na daka lebu ngoni bakikeli singa daka rau na ngona no seni kina sona tikini singa sena tikini tambangauna na kena tawani oviti ngona be kai vakandina dina taki ngo siaka ni tala no wale vakandina dina taki na be sai pura ko saranga na buno bila katikin mawasia enda na ngande chukuni kuwa I singa toka veli leu sarna kai chuk mi virtu na wekangu me na singa toka veli oti enda na ngai ngande ni bakali lai lo mai viti enda na ngai ngole talanga ni bakali lai I banu lebu iyo na buno leu sarna kau baru tak chukungo au na talo no chuk ngayani me ado bini sali ado bana ngauna me na dabo kino do bitala no me na gito mantale ena mado mengo ono bina katanga mo wasia ruchika na ulutanga ya ni na Kormakau na Kormakau ngona inronro se na Hillfort sanga chiko tali ndo tali na inronro o kwa na Ringditch ana rua na matangali Kormakau era kitondu reida na neto bandindike kwe Keli kwe Keli saranga na keni bakata ne Keli taranga na bonua bakatotobata bunga na ngona na nugu bandindike chiko o babini binakine be Dr. Julie Field o kwendo ngonele ko tole bakikeli bata ya sawa o kwa kabana na PhD ngona mai singa toka beli le redi kino ko na Kormakau ko na Ringditch rautani Ringditch go rautani wasanga vulkawalu wasanga vulkawalu na be Kormakau go wiliki na kwa na Ringditch ko kune na bunwa bakatotobata ke na Hillfort ko kune na be ulni bunwa mai na wasanga vulkawalu ya ngai kune o Julie Field rosanga vulu na bunwa Keli o ko metekina na kakan lori ngona kina na vuthi ko tekina na ndalo ko te na ndalo te saranga na lo manywa suasua ndalo ko te bono suasua sa chukutala na ndalo o ko te ngana bono mama ya ngai kune talanga ko ya mai na singa toka veli era kune talanga kina na terraces ngona terraces ngona na chukubaka viti na tamba wai sigma dale sombe ka bikim ni sana redango sono bono mai Philippines endolori kina bakale ngona terraces kona yasini vindalana ngai panon roi mena wai roni sibit na tini se bulang bakani rosanga bulu na Keli wai era Keli na yasini ulni banua gereda na biba kurumbuita ngwa do dakatal tonga viti enda reda na ngoni ko sasenga sanga irando tete na nanda wekanda na ngasiliu era tete na vuthi se era tete na tamba wai ngona na terraces Keli na be ulni banua na mbati ni ulni banua mero ni ngai banon roi mena wai me teke na kakanda gereda na biba kurumbuitaki ni kaira kilato na nondangasi umboka lungata ni nunguli daka ni bakikeli ke toli kunia ngona mekina na vei Kormakau bakango ya na vitan no ko te ukino o tau mbosalawa na tangani baba ni COVID makawa daka chukina dona vitala no mani tsoi taronga mai bakataba na bakikeli melaki daka talanga ilo mini banua ya o vetu ko ni bikem ni na bakikeli sa daka oti ya dona me levutal me daka dona me levutal me daka dona keri barete kingo tin kaviwa wasanga bulu kavitu tin kaviwa wasanga bulu kavitu ya sagiamba kitini na turanga tamango na turanga tamango ko sudo ko na tin kaviwa tol sanga bulu kavitu mai na tin kaviwa wasanga bulu kavitu sa baka dormi na baka turanga ni Amerika ngol mena vana o Edward Winslow Gifford rongo ona turangango rongo le batami baka biotini romi baka keli roli keli sarangorau I ra na sanora raki na tikino na batu roa mani ngole talanga adak talanga na baka keli mai bunda na yase baka VCC
kona kusachikin ngona korba turanga o VCC kona kina i kemenina warong tikumai me baka indu atorong ndo me taka bali bana baki kelo lo mani banua o be baka madala taknga na matai saranga ni baki keli e adaka iviti e na tin ka diwa basang bul kabitu na turanga ni Amerika ngo o Edward Gifford ono ke topole mo nambita dake ani na mata bua nona dai bola mata na nona ibola ko ya bola ko na nona ibola bola ise ento tarong chuku ngo dendo ketiva na ulungu iya ndo na marama ni kantabu chuku saranga me suba na dana o sera nona balibiko chuku nantaku ni na store morisi ko bimba sai na market muri ko na new image new image chukina mbula tui di baka kwa nga do kotiv na ulungu me adabu chukumingo simbertal ni bako chukotstyle na ulungu saba kay kale chukuma na wartak chunga na ngoni kovindi sa senga chukuni koti au nita kame nanga indo me nanga kotiv na ulungu ano singi diviso lebe ndo na marama tau denga imira na ulungu ono vela katanga me wasenga ningo na terraces for planting, yes. Taking na ndalo. Na ndalo. Kwa na ndalo suwa kwa radhan chukuna wudi. Na turanga ngo Edward Gifford, ono vini katama wasayani na uira na wekanda radhaka batiki koya. Na tin kadio bit sanga bulu kabitu. Kongo akoba na chikina maibiti o J.F. Nickel. J.F. Nickel. Yes, Seriana Macmillan, it's for farming. Yeah, it's for farming. Sangay tiko sangay ndo tiko na turangan do baka dewa. Iso sana da buto manangani na yada bulletin ni sabung birongo ar saba ka venu. O klani sombe ka birna bekandra na barong tiko mainiku. Na bakarong tiko mainiku. Na turangan na baka dewa o Edward Gifford o Ratu Rambivi Wikandavu Longavatu. O klani turangan ni rewa. Ke warong chukumayo andi Varencese Longavatu baka madal tek chungo na turangan go non nandoni baka dewa o Edward Gifford na dano Ratu Rambivi Wikandavu Longavatu ka Alessio Koya mendoni baka dewa be Edward Gifford elesi ko saranga o Ratu Salala Sukuna viva kurumbu tek njeni tukutuka wali ke chungo go alistali in tin kadiwa basang bulka bitu ngona bakoloni sangay ortongoleani in mertola ki kerkere buana District Commissioner Western chukino Mr. Charles Knott watake na Lieutenant Governors of Ra and Ba nangona ya o Ratu Charles Wimbledon Thomas Vuyasawa watake Rokutimba o Ratu George Tonganivalo. Isa, Dagari ngo so na yava, ba bini binakataka chiko na turanga ngo sarto baka yung keve, da baka bini binakataka na nonra domi baki keli na babalani ngo saranga na karton do dakaba, keto dakaba tarchunga na ngonongo. Ba bini binakakina ben Fiji Museum en tobo ni biba roko tai ketundo dakaba ni semberni ketongole na bandindike, ketundo dakaba rao na nito sebu ketongole na bol ni sana, laki baka edori na sebu ketongole na kibe korokoro ni semberni le dakala. To gerede se chiko nga na itobo ni biba kaliudi. Dota nango beba kamadala takabikem ni na barong tikumai na Fiji Museum tiko ndona kena lawa baka matintu na dana tiko na Preservation of Objects of Archaeological and Paleontological Interest Act. Klanisa na ronga there? Preservation of Objects of Archaeological and Paleontological Interest Act. Go na lawa baka matintu vauda na nito vaka. Ken balembale tambu na baki keli baka Vitalia dondonu me tiko na lewani matintu. Na lewasaranga ni matintu keto daka tiukina na valnia umaroi. Ana neto lawa baka matintu. Na neto ndo mwale na baki keli keto wabaudi tiko na lawa. Ndo nga nakaube na katumo baka madala takaya. Ndo tala nga nakaube baka madala taka na neto ndo daka batango kay
Professor Patrick Nunn. Awasada vuti ko tini singa warawai sa woti. Iya, ndono vinaka sereana, so na yava sa tarongona. Professor Patrick Nunn, o kwa dhaka chikuna ngonongo, and the University of Sunshine Coast. University of Sunshine Coast. O koia roa dhaka bata ke sepeti matararamba, na turanga ni matuku, mai lawi, so mata. Wambulu tukani vi mata, vai tiku chiko koe maina Mokosoi Estate, mai Pacifica. Malo ambula mata, iya, chosu andele batiki ratu, vosa keve me kandabu ya, vosa keve me kandabu. Preservation of Objects of Archaeological and Paleontological Interest Act. Okay, então eu vou lembrar do spell tá que não gostava, iya. Kongone au koya sona kau beba kamadal taka mo babi ni binaka wira na weka wira na wekanda baka babalangi wira na wekanda ba viti wekanda viti era bibu ke na daka ni bakikeli au beba kamadal taka talenga na bei kor makawa ko baka kamadal taka chuka na inronro se refuge se na hill fortress e baka ngatak seranga kina na kau e lore kina na yabu makawa e lore talenga kina sona yabu tu na bono era bai tiku kina ndona ngona makao tiku talenga na evandra kona yave ni be ya wango ko mbimbi saranga weekend ni ku ko baba madal tak tuen sona ya makao misinga toka rai sa ya chumbe ni nonra ya busa se matangali se toka sona ya wala chingo ano se ni weekend ni iyo talinjira ni ndaviwa se wango levo na kanda buliva enda biba bulambula take misona kavina kamenda vimbite kende kina ninda itauke levo na kai biba kurumba take bawili kichungosa ni bola para lako mena mbakitin kawalu basanga bulu nonda lako meviti dona kana nonda revi biti sombutu na ngona ya ra revi kenda na kuli bango kuli loa se chocolate chocolate se dava penny era bakara revi kenda sombo era kai kenda mbeka nda senga ninda buli binak so ngona do van tekina vosa na primitive so ngona do bakanga takina savages so ngona do bakanga takina cannibals so na vosa batuyana vosa do buchi weekend ia na ngona rage revi kina nonda kormakawa era ngoro na nonda reida santina ke bakara senga ni robulu rongo rangi taratu so na matangali inronro bango ndona ka senga chukuni sema ndona ka senga chukuni sema yeso ngona senga ni sema oira okende tu donu tu ndagere andona ka vina katmo wase sono ulutanga mentanga bakati tekenda kina eno buku ni kilaka tu beira na nonda ngasi ndotanga ngona ka vina katmo wase yani na tik ni kuro na nona me kiwake keli na turanga ngo o Gifford nge me reve kino koe o viti o koe ndona vanua dotani na wasa Pacific o beda baraka vina katalanga mo wase ani weekend ni kuwa ninda reve chiko na ulutanga ni archaeology of Fiji o kerker me ku ninda rei chiko me bachunga ngo ndara witinga senga ndondonu me ndarai na vanua na indromrom ni singa dangoleni na bono ba me Papua New Guinea na Bismarck Archipelago tagelakso mai Solomoni Vanuatu watike New Caledonia tiko talanga no sema na bunongo me taka kuni ngole kabaya sanga tiko no sema kina indrom ni singa tiko na idambe ni singa tiko na indrom ni singa na indrom ni singa ya kona buno kedo sa butenya Bismarck Archipelago Solomon Islands Vanuatu New Caledonia sanagela ko bena idambe ni singa I Tonga watike Samoa irono bonongo o vitie sema keda na bibono kedango ia ndona bandindi kerto da kabana archaeology na bidana mbak sauti era redo ira na bono New Caledonia it was a very isolated place o ko singli lebu na bonua sema kina dona kena varete kia io viti bakarita kini lebu na tamata era tawani viti sema wala ngani duanga na umutamata anaka ndona kambimbi me ndarede chiko ndarede mandanga na ngoni ko mai viti vunga weekend sing toto batike da kendere rai ndindui chiko sokora mbalo sarbiau chiko sokora dam sar chiko sora ulu babiti bango chiko sokora ulu ai chiko sora ulu ndam o viti be wakitu
na beka embaleti kenda ko ngoni kina me ramba ile buti ko nonda rai ni da vitalo takachungo na ulutanga ni archaeology of Fiji na nona keli baki keli naturangango o Edward Gifford o kwasangali daka ko na bunua na esa nora kwa laksaranga ko ira baleta na italanoa esa kilele butu na ngono bakulo na italanoa membaleti na kawandra sanga vina katoko mele baki kel mele reda mande endina takingo se ando mbeka vira na tawa nuango sanga uchina na baki keli mai na batu mai ra sanga takoso ko ai VCC bunda sanga le baki keli kina na koro makawa baki keli kino ko me na batu na yade ni bonongo o ului na batu ului na batu na koro makawa laki baki keli kino ko ibunda o ya na bonua kor ko sa bola ka tikina kino ko na kor o VCC na tikina o tikina batorang o bunta bambul tikina vikim ni ketsara na wekangu me bunda sora taro tumingo me baleta na mape o kerkere muningole na tanga ni baba ni talo no with Dr. T o sa mbite ni kina na mape mbite ni kina na lapita pottery o mbite kina na mape na beba nua o na dabute sa chikina na beba nua kune kina na lapita ni oti no dabita longo sa nga mbite leni sotal na mape muninga wilika na beba nua viti kora kune kina na vetri tikini kuro unitaka ni sana ndondonia bulu binaka Teresa orto na lamo si Ben orto septu orto ben rongacho ko balele nan domo no bulu binaka don binaka bulu binaka me Perth no bulu binaka me Florida sandina bulu binaka me Wellington na itama matuwal ne mi kabat kay ma bulu binaka fesaitu no ai rotuma talaga sa laban na pamadal teknikua kay maata masi binaka na semba chikumai kona baki kelingo Edward Gifford sangai loringo na mikina na chikini ngona the carbon dating carbon dating go sangai biu baka rua tolu na nor to baki kel sang wala ngano Edward Gifford sarang kay murma ndo na lala ni archaeologist merme baki kel on kay wili kay na dan rabi kemni muni kila talanga nuni rede sona non ribola era sabola me baleti bit ko ngoni kira kambimbi kinango na wakandindike au sa takama nongo itabi sangay po kemni na wekango di warang tikumai men da wili talanga da wili bol ko sangon chikni COVID-19 kadio me libro da wili bol libro da wili bol ko ngale au buki kedekina ena signi ko na bimbi ni non da wili bol wakale we merani de kile kende kin vatiken binaka sana ni torra ya na korma kau ului na batu mai raki mai ra batake na vanua bakturang o bunda sa vako chiki na keli kota listale kina ronondolu nambak sauti ronondolu nambak sauti na tin kadio wasang bulu kabitu sanda kay ngole ningo na tin kadio ono sanga bulu kena tin kadio bit sanga bulu sanga me vaka na keli ina singa toka sendions sanga imbeta kan singo toka sendi tagari dan singo toka sendions na ngono ko sa tunga na nuku idake ira na rukuni nuku gele tu au saliva ke kelikina au red sarangai matango tuira na gele andutu na koro na buno ko satu kinango na singa toka sendions na nuku nga ko satu idake kona nuku nga ko tondo diri chikina timni viti la dol tereni chikina timni andita kombau tondo ngita chukin na timini nanronga kaya sarot mer tondo nganga chukin na wekando mi nanronga balatini radiri chukin na dala nan kunuku na baki kele tiku me viti from 1947 mele yave ani na 1960s and the 70s daka tiku na baki kele na singa toka sand dunes daka talangay na bonua bakturang may yanuda ngondo nangkara ketuali ibaray talanga kina wakatalanga kina may natunuku may bao sa kabuto chuk na singa baroy sa oti wata kina yanu na ingani may lumiviti don't bulu binaka may ingani binaka valevu wati so ni tambua don't bulu binaka John Barabilala maro ni rongo binaka chukay na vitala no niyo
Ona obina katanga mo wase chuka ni na viva ndindike so ke na vakikeli ena buku chingana kena tawani ubiti iya balata ni se warong satu ngam ko sabi mama tu nda vitalo ni kwa obina kata meu vamadal takai ni na vakikeli ke kwa zakati ko na bese ibiti go na tin kadi ubit sang bulka viwa angole ni o Everett Frost ali vakikeli o kwa I tabeuni ali ba butuk saroko so na kormakau na inronro me tabeuni ndo talanga na turangan ko Robert Reckman o kweli redo ko so na kormakau na inronro mai na yanu o wakaya yanu no wakaya tiko talanga na turangan ko Simon Best Simon Best bake kikelo ko na kormakau mai kende na yanu o lakemba o tiko talanga ko so ni tukutuku no binakata mo wasea membaleta na ituk-tuk ngo membaleti Simon Best. Isa ker bikim ni na ba maturum-rum chuk mingko. Dama ni ba rum-rum chukin na satar saram na nga ni bandon. Ke baka chuk so ni tuk-tuk ni binakata ni wasea membaleta na bandindike ni wasea mai. O ker me ko na ba rum-rum buyan na nanda kalasingo. O ker bikim do isimeli mafi batake Iva Nancy. Ke ni rede sorba maturum-rum ni bola na dan, right? Au sana bente ke muni na nongu tangani biabango. Au redi chuka sorba mata rumbu chiku. Ke bakae oni ba mata rumbu. This is not for you. Okay? This is not for you. Au sana bosarangani bandon. Iyo, ker mafi bat ke Iva Nancy, ndo kwa ba mata rumbu chiku, kick them out. Wasato sana bosaranga bandon. Ke bakae chiku ne nomuni tuk muni wasea, membaleti biti ni bosamai. Nika ko ni barta ka chiko na nomni ba maturum senga na betena ngor. Na bika wase chiko ni go sule na nongu ngauna. Na nongu dhaka me bit awa sule ba ko te una matin to bit mo lebuli me Australia. Na buku ni ulu tanga ngo ni bandindike. Au ngan reba kine mo wase ni bikenda na wekanda na itoke. Wadi o kemuni mo ni ba maturum chiko na ngo kala singo. Ke bukani ba maturum chiko donga na nomni ki kalasi ni ko libiano senga ni ben kat mo rid kemni talike ni boso ciao tau ta masim bosalawa o ker do rid mai ve ira ba maturum chiko mingo ena nanda bita no chiko ngonda bita no sar chunga na nanda bosa ba ke toke ke bakae chiko tal ndo tal program da ka btikungo chiko tal ndo program da ka btikungo ngona nungu sulena nungu ngona Ombita tani tu nandone awe na nungu ngono batke na nungu matabu bali. Mo mai biwa sekin weekend vaka itoke weekend vaka wa itoke. Odi mando irongo rapa mata rumbu tiko. Ngo sakena ngono ngo menda biwa sake bandon. Kako chuku na roko baka nave. Ke baka ukele kemni mo ngaro ni kemni na puno ni chukin. Ni bosocha. Analista libe na bibo nua chicken na nanda bitala nongona evandra o ira na ngole mai na bakekele o Edward Winslow Gifford ko turanga ni Amerika ame bakekele ko I raki wakatanga kina mai VCC bunda ena tin kadi o basanga bulka bitu o Everett Frost ale bakekele ko tabiuni ena tin kadi o bitsanga bulka diwa Robert Reckman may vakikelo ko na kormakao may wakaya. Simon Best may dhaka ko na kormakao may kende may lakemba. O Ethel Anderson wat kay Jeff Clark erto may dhaka na koro anabatu kay natanuku may mba. Wakatalanga kina isinga toka Indians. O Thane Lageford vakikelo ko may mbenga wat kay Rotuma. O David Burley turangan Canada ami bakikelo ko isinga toka ngole talanga ko na ngole ani ba dindike na yan kandabo. Yvonne Marshall wat kay Andrew Crosby rawa dhaka na dalana nuku may isinga toka. Professor Terry Hunt may amay bakikelo ko kerto no ni buli na yan o yasawa. Professor Pedinan bakikelo talanga ko na kormakao o Mborewa bakatalanga kina o nayano moturiki. Aubrey Parks nayano rotuma. Umaraw ni chikutalanga ko fesaitu Solomon may rotuma bakikel talanga ko may rotuma.
Main mitoman talanga ko na bakikeli ena dhaka ni Gifford may navatu bakatalanga kina may ibunda. Ndo bulu binaka me chamani iyo wasat sar na nagudhundu ya urarotak sar nga balebu au irna bay vama ta dhundu chikungo batin siang sar nga nindona mbaingani leilai ersuli na nungubuli. Ngona nungu mewasea na longo binaka bikemni na wekanta menda me biba ko tekina na ulutangango ni thaka ni bandik binaka bale besar bikemni na bakumbula chikumai na nomni marutaka na nungu bide muri bakalaka ya bakatalanga kino Dr. Jeff Clark ena neto wali thaka ya I Kambara bakatalanga kino maramungo Mara Rosenfeld laki thaka ko na sano rewa ena nona rido ko na chikchikini kuro kena thaka na kuro maningol talanga no ko na tikino yawe mikandao bakatalanga kina dona turangango Dr. Jeff Clark ngo Jeff with a J la kidaka ko totoya ene no totoya ke na buno yasa moala ko ya wala nga e vidanga na yava una numa mo waseni bikimni moni mendareda na kena mai zaka na bakekeli vit mo singa zaka rara me bakasa ba madal takati ko ke mem sangai zaka bata me kem viwa se takabata menda kila manda bakada na kena tawani o vit au sang talanga ni wala bakina maramango o Dr. Julie Field ena nona dhaka na loma ni Buddha mai Singatoka Valley o katalanga kina turanga ni Canada John Perry na nona rido ko na be Buddha mai rewa Buddha mai nabua bat kena Buddha e Singatoka ko ngani kina weekend na barong tikumai na bimbi ni dhaka ni bakekeli ke tu dhakava na kena tawani o vite o klani sama tata ya minda rido chiko na rai ramba ilevu ena buku ni bandindike ngona betiki ni kena na betiki ni singa ena kena tawani o vite sana dates carbon dates na kasaranga da carbon archaeologists ko rame da na vengona keda from 1947 to the year 2000 ena nona to da tiko na ilalo na Fiji Museum sanga melorengo ni erto wasea bakatolu ngona buku ni baka na kena baka ndikebi na chiki ni kuro mbulu binaka luvengu mai no way ndo mbulu binaka bulan rua ela tukutuku levu kerto talanga mai santina mai Vietnam beka isa bula yara Richmond ndo mbulu binaka vale na semti kumai bula na nakelera iyo samburisi manda visongo ramai dhuru chiko me kanida bana dhuru iyo rakmeda nerelitite vioka yunaka nda tolu na wase ni kena tawani ovite ngona yambaki e baka tau searching na kena baka ndike na tik ni kuro. This is to do with the dates and pottery na chikini sida ni kena baka ndike na pottery matai saranga ya dana chiko na Singatoka face PHASE Singatoka face ya rote chiko ni donondolo runan rau kinan donan rau na yambaki ni sembera ni sudu na Kristo 1200 to 100 BC o kerker bekenda ni kuwa winakata menda kilachi kuna ndui ni tamba yambaki BC before Christ sanga chiko na BP before present sanga chiko na AD na Anno Domini sesa ngona wa Kristo ndagerevea ketoni keto dhaka na tambani ni archaeology. Those are the dates we use 1200 to 100 BC before Christ sanga yana na Singatoka face sanga tarabo mai na Navatu face ngoko e baka edhani ina koromakawa bola ke na kauwandra ena sanora na Navatu face 100 BC ndarongo de chingo 100 BC to AD 1100 wili katale 100 BC, that's 100 years before Christ was born, to AD 1100. Nangono ba Kristo, sa Antoni kena menangono ko. That's the second phase, Navatu phase. Kini katolu na Wunda phase. Na Wunda phase, sa kena tikini singo chikungo 1100 to 1800 AD. No wili katali 1100 to 1800 AD asa Andonia mai na ngonongo ken balmbale na Wunda face
Sana ngauna vakavunda kwa vakamadala takachuka ortona archaeologist, those are the latest dates. The latest dates. Era katal chunga oira na wekanda ngo ndoni chukumbeka na ngauna ya kwa ndoni tiko na ngauna kwa rakachuki na ngona bitalo taka membaleti na kauwandra kani lako ki na koni toni migration ia ndonga na kango bena kata mona wase na buku ni talongo ni na kauni toni migration eroni ni na rede bena nongo master's thesis au abula na nongo thesis na nongo bintu teitaka na beka baka sainisi ni archaeology but kena nonda oral history au bena kata menda rede chikungo iyo ndono bena ka Yvonne so we have to think outside the box when we are talking about archaeology we have to think outside the box me ko ni chikuna nonda rai na rai ngani kauni toni na kaubandra da sahabat ngango na nonda rai me ramba ilevu da gairede kina na kena se tawani makau tua biti okla na we kame na bulida ni ko ndando no menda rai sarani bakayawa ana ulutanga vina kata na menda baka sama takatiko na nonda vitano tiko ngo ngosa na bitukutuku bikemni na wekangu bitukutuku boleh tunga bakai bola ia usangai waseni ngo na nonda bosa saranga baka itu okay meronin da vital nonda bewasiki santo no bikemni ia datala ka bewasea Indonesia searching na bunda face ia don binaka tau kelera inaka ia naka io tau kelera ngani batu me Mexico isa hola sa wiliko kwa na nungu thesis iyo ndo binaka bikemni na binaka muni wilika au na imbita na kena isema na nonda tamba tangani ve maroni ni wilikin gendo tala kartu bandi keba bikemni na turang na maram ni barong chikumai na nungu thesis ori ni reda na au na imbita ni bena ibola mata seriana I will put it on the talna with Dr. T muni ngai wilika kin na gendo tala kartu sangai reda na archaeologist rangai reda ira na Kona tamba yang bakia, singa toka face, na batu face, batake na bunda face, na kuro. So the pottery style and the pottery designs, and they were all different. They're all different. Dotani na singa toka face, se bakasar nga na lapite, matay lalay, ngi rokan damundam. Sanggila kumena na batu, sabi saw. Sanggila kumena bunda, sabi saw. Yeah, nakakem sa ganito rin na archaeologists. So when we look at all this evidence, sa nanangay sa nga minareda, what are some of the conclusions? Na dapat so nakanda rin rin may nabibisa weda kachungo. So nabibisa ngo matay. New groups coming into Fiji. So rito na chiko na sinatoka face, dotan ni non rito matiniki kuro na kenan roin Lakotal mena na watu sabi sao. Yeah, so nakaratu na numachiko na archaeologist, so na tamba-tamba wo era dhambe mai viti. So na baka sama wo. Rakota mai. Reda ya? Dora kabi ba kurumbite kia, Na keni karua. Menda kako ni wala dabatiko na kenda isema in rom ni singa. Chiko talanga na nonde isema i Vanuatu. Chiko talanga na nonde isema i New Caledonia. Na buku ni tik ni kurungo bikem ni na warong tikumai. Dona keni bari tekingo. And dona site, archaeological site, chiko mai Vanuatu na dan na Mangasi site. Kote lista ali na dona ondolu bitu nan rau, BP, 1,700 BP, before present. Gay irto gami baki keli o Dr. Simon Best ila Kemba, gami lori kene nandun ang kara, mila Kemba, and duan obsidian. Na obsidian gongko na watu ngangata. Erdo baka nataka na ngono makame baka non resell. Go it's a volcanic glass. Kuni nga baka lewe na yanu kuni kina na volcano. Kili no samen besi nando nang garme na yan yun mela kemba. Dabu tumikina na obsidian. Toto wat saranga na kena mi Vanuatu. Kongo ya nakaurin na numuchik mo ba madalataka. Menda kilachi na kenda isema ina rom ni singa kena idambi ni singa. Fiji is located in a very unique place. So the archaeological evidence is speaking to us. Ndara kambimbi ya mendareda ya. Bikenda na barong chukuma Yeah. Dotala na ka matalia sangar to read na archaeologist. Nindoni tal chika na ngonongo. Doni chika na ngonongo around the Bunda face 1100 to 1,800 AD.
ndoni talangaya na levu ni Kormakawa era tara and veulu ni Vanua. There were lots and lots of hill forts all around Fiji. Ken balmbale ndona kayava. Na tabuna er sa toki kina na veulu ni Vanua mer litaraki na nonro Kormakawa. Yeah? That is a reason. So we have to look at connected, all linked. All linked na betu kirango. Na non radambe mai, na sona mata vo, o irton sa Chukumakau na lako na lomni Vanua. Mer laki tang makirakin. Sanga chukutalango na vakekeli adako mai tabiuni vatke wakaya. Na kena sa lako dake nga na wili ni Ronro se na Hillfort na Kormakawa na veuli Vanua. Lako dake talanga na wili ni Ring Ditch na Korowaiwai. Ken balambale to us archaeologists there's something happening. Resengan nira lako nga bako Vitalia o ira na wekanda. Me bakawa ba madal taka chukubena nongo thesis ni naitalon no membaleti na Konitoni migration. Ba madal taka chukumikina kena ritonga ikiaga meikina na Konitoni. Sa wanga tuene na mbuka. Ibitileu. Sa tawa tuene na Vanua. So to me it confirms that the Konitoni migration was one of many migrations that was happening. So we have to think like that. Me vai na nonda rai, Você sabes que eu cantava. Ela vou que não dá vital nongo, Iyo. Iyo, biba kurang bitak sarang alam ni tuk chung ko mo wase. Iyo, do talangaya na Melakemba. Ko me dangoli mandang Melakemba. Iyo, sebenarnya dengan Lakemba membalat cunga talno ni Konitoni migration menda bakasam taktal cunga ke bakanda takabanon da badin dike na ngono Makawa membalat ni talno ni ngono Makawa garete kina na talno ni Konitoni ngai mai tabnadan ngai mai buli cunga in 1879 1879 around 1880 ono ngai ba mataktal beka na madomingo ena kenar to sangachi ko o Gifford sangat ko ira keda na doni bandindike na ngono Makawa kera tata na ngono bakulon merkila where did the Fijians come from kung ano kinong na nonroto dolabo na matin katumba me ngole mel naturangan ni Menrico ngo in 1947 mer ngole mai mer mi bakekeli naturangan go o dinatan go Polongereti do lebsar na kilau ko membaleta ngo baleta na kena tawani na Vanua seng wala nga ni daringa na tiktik ni kuru kena beka ndo kunia tiku talanga na kena ndike na bosa biological anthropology lebu tala na science la ko bata mengai wakandi takakina na kena tawani ndo na Vanua unita kani na ndo wiki mnia vitali tuku chingo mo sayani ena buku ni kena tawani obiti around about 3,000 years ago. Iyo metang wala madan na singo toko veli san lebon din na nakau binakatami wase Korowaiwai Kornival iyo may na singo toka sendun me ka ba madal tak chukanya na bono mi singo toka dakila ni sa dangole ni kina na bono budong-buda metang wala ni sa dangole ni bay na bosa boleh cukup na banding di kaya bala Dr. Julie Field ka ko ni rote ni 8.5% na bebo no ni sa dangola ni bay na bosa sibite chuko na 100 meter above sea level that's elevation no banding di kaya redi kino ko ni do mandanga na Kornivalu sibite chuko na 100 meter na kena vere na bono le tarakina na non rendondo se non Kormakawa non Kornivalu nagareve me nasinga toka veli ruta ni runan raw bitsang vulkalima me baka sa pamatal takkan na madasawoti na archaeological features sanga chiko na Korowaiwai kona house kona Ring Ditch sanga chiko na Kornivalu kwe tarbe na uli Vanua na kanga saranga ta kabana tangase saranga reda nga na be uli Vanua ko saratu saranga taratalean me tatang kumaki na yasana tudok tagareda no kila binakatu na bunu rondo kina wai na bunu chukina na bunu mitiki na kakana na ngono merle chukina Kornivalu nidon michiko na wai bata merambula merangunuba na wai na kambimbi sanga chiko na kakana mertea berto na kangu may lau me Lakemba
ukla yara ngono vinaka Richmond na kormakango kende kende me la kemba lore na nona libaki keli o Dr. Simon Best rede kino kwenda lana sa reda ki chukine lima na yabu ni vale lima na yabu ni vale sanga itiko rote chukini vasanga vulka ono 46 degree na angle na buno orto na kena signi buno rarango kende sanga idaka na batu tuvo na batu vango tango maka na merkaku ni radura ni bako Italia na metha bunga na kormakawa na indron rose na kornivalu bunga vira induanga ni durdur sono ngone ni durdur ya induanga na tamat tamusaka ni roni dur kene ntono ngona sono bonua ko kornivalu lelebu rochku ni lima roni rote lima soe va na kene durdur donga na kene barita ko bina kata mawase na no ko ya na ni to angole loboni ni to zambe dake chiko ina kormakao I korlebu ni to zambe dake chukani katongi rida semberni katoli zambe ani na buno na korlebu ira kona ulni bono ira tutel ngakine sona ve koro makao tuken na yabu ia e bakatal tunga na maize na maize kona bono merandurkin sarga tuna na forts ko merandurkin o ira nambati ko ira nambati ko mera rayani mera reda na meda ni sarga zambe mai o ira ngora chikutal ngakya o ira nando bakaya ngataka na moto ardok taki moto ngoran dur sertunga na chikuna kena dana ngoli wala chikuna bonongo batini sa chikuna kor makau saranga chikur na kor la laira ya na bono melo boni ya kito sanga izambe zakiani sono bono ya chikin na maize ngo ni kito laka ni kito tombale nindo kito la kito sali dhumu tundo na lalang kongo na kaira mbulia na wekanda melo boni mera sesi kina na mera Tagerede, ayana ngono saramba suka niki na mata katumba. Sarodhuro yani. Sanga chukumi loma ndo maize. Ngome rases chukiloma. Nang rases chukiloma orto talambati orto ndur tal tubang do talandalan. Era reso bunga mera torunga mena moto. Radho kata kamera. Tagerede ya na biba kurumbitaki ni beka ngona nona ngoro chukuna babalang. Ngona karame bola na non ribola. So many diaries and so many records. Weekend menda kila na buku chuku bira no tangasi vitala ka vina kata me wase ni ber ni me dava na no vitala no o klase kam kamil sa chuka no vitala no ni ku io se ndangol tali ya mi kende ona ka mbite ya ni ar na itamba me kende mondongi reda na no to todo rovongo nele aturang marama me la kemba ndona korre vinaka na leki zaka ni kina na turanga ngo o Dr. Simon Best ko turang ni New Zealand ko talanga li tak talanga ni no ngani nam talanga ngani ko talanga do talanga na yanu totoka kuni talanga kina na lapita iya dangole ni boto tolongo vikem ni na wekangu dangole ni na singo takaveli bira na wekangu na kai nangalimare na kai nangalimare gorto na banua o nangalimare tukuni chuku it was a warlike tribe banua kukua kan dona banua era ramba ilebu na bonua era laki kotir mekina na nonra na bonua mer mai ngali bata ngono nge wasengo na nona bakandi ndiko Julifil nge kuneki no koe wasanga bul kawalu na kornival wasanga bul kawalu santo naka na kena tar na bibuno ken ngona bono kere abaka na bosa sanga itiku talanga rosanga bulu na agricultural features ko wirtu tunchumia na budi wata ke na tambawai na tambawai ngo kona agricultural terraces kwa na wai era vaka ndabia na wai mengole mena bia na biuli banua megen ronromai na dona wasini dona terrace ke na dotala terrace da gereda arto na kanto men rongar to chukubinaka na vali kem dona nungu tau na nomuni bukutaka na kena tarbaki na kornivalu na koro wewai wakatalanga kina na bunu metekina na buzi tekina na ndalo kona ndalo na bunu sosua bunu talanga bakanti tektalanga na bunu tekina na uvi ya ngandona ka ureda na nona bandindi ko Julifil sanga bakanti tako ko wikem na barang chumai na lebu ni koro wewai ekune ena yaseni wai daga sanga reda ko na kornivalo yawa na kornivalo yawa chikusar lo mni banua na koro wewai toka na bunu toto bata ka bola ka na wudi wai na singa toka
Dagerevea na kena totoka na bono kidengo na bono baka singatoka na nonra tara na nonra kornivalu nonra korowai kena no bono talanga merti baka kena ia goso na tukutuko no vena kata mawasayani vikemni na vika membaleta na tite agriculture ia na kasanga kabo Dr. Julie Phil ko sanga wasaya baka tolo na korowai sanga indo na subset 1 korowai, subset 2, korowai 2, subset 3, korowai 3. Gona korowai na keni matini wasi-wasi, gona wilika yani vikim do na nungu taubu sona banua na nungu doyade ni banua. Sona batulo tuko yani. O na valili, o na moli, o nia mbarea, o na keli, wata kinalo tawa. Ana matei ni korowai laser tunga baka tambakin dua na dhanra na kor makau ketengor vai fani tu totoka ngai relo ringo ni kinike na korowai ketengo rota chiko ni 2 kilomita na bono chuki na korowai ngo kina bono chuki kina na bono tichu kina na bufi chiko na bono tata maki chiko talenga na ngoni sala 2 kilomita kina bono tichu kina na bufi ana keni matai na keni karua ni wasi ni korowai o korokula o na maliwa vata ke langwara ona wili kitaleani o korokula o na maliwa vata ke langwara ortongo na kena vata kana vandindike rote chiko ni 0.5 kilomita kina matai ni budhi vole katoka na nonda korowai kina bonua chiko kina na budhi kwa tichikina kenrandalo kondora kango vina kata musia mata chiko na vitanongo na katul ni wasi ni korowai o mabua na vala o rewa sali wat ke tongo vere ken kato no vili katale ni wasi ni tolu na ken katolu ni korowai mabua na vala rewa sali wat ke tongo vere okla ni bungo bikem ni na barong chukumbeka maingo ena chukumbeka sona nomini sema ena sona ni korma kaongo na korowai ena bono ni bagdindike ena sino tokobeli yana mateni wasi bleta ni chiko na korowai ngai sema tiko kina budhi na bono techu kina na ndalo yengo menda raimane ani kina kornival ngona hillfort ngo kor chiko sara na lomni bonua lomni bonongo ivi kemto nungu tawu na korma kaongo na kaya lori kina na nandra buku na nandangase may birto na wekango go bosib mena bosa ke nanona na nonra dingi takabina kana bune tarakina na nandra korma kao rakila bina ko iran na beuli ni bonua raiba kayawa na uli ni bonua lebu kin na kao patango meratango makikina go idaki ke na bonua chuko kina na kaka na merakania na buata erteta ngakin na kao buata ndona keni varitikingo ndona korma kango o Matanabu Matanabu na one of the largest fort hill fort mai na bosa Matanabu sartonge waswasiango vikemni na barong tingwe na matini waswasia that was the largest sanga chiko na keni korongo keni ka tin katolu na korma katalo wili kungo na dhanra ono wili kani ngo vida o nambodhiwa o tawandi o ngorongoro o koroira o mbukutia se mbukusia o wakuku wateke korobusu korobusu wilik taleani nambodhiwa tawandi ngorongoro koroira o mbukusia wakuku wateke korobusu kwa ya vida na kormakawa nandra kornivalu na wekanda esa baka singa toka baka hinga toka mucho thalo vina na nungu tobu dageredi kinango na buku tubir na nondangase na kena laki tara na kornivalu na beulu ni banua sanga tiko na korowai na banua baka totobata ndundi na kalibu na kanda bio sita kachungo ya go weekend na varong chukma ni sa bola kanina maidaba na nonda vitala noa ena ngante wabo ki video da kaptela sana badindi ki morida vital na bono evite rakuni chikina na koro ni valu bateke na koro wai batangona ni tu taka ni badindike lebu sar na koro bango ke tokunia obeba madal takngana ni gwa buliti ko na university ni feba
awa turi geography na nongo major. It was my major at USP. Kitomani ngole ni kina I sawene. Na korva turango sawen. Kema baki village ko ina bosa central. Kitonga imani laksar kine na koro makao donangar. Donangar makao I sawene. Dola tamani zambe ngo kemni na turanga na maram. Kema mtakos baka vida mandai wai. Kem sangali zambe yani. Salo kem sangali tunangara. Kem sangali zambe. Zambe tali ni kem sangali linduri tuwe na mati ningarango. Na iduru ni no maningarango. Dua ngaro ni duru kina nandona mona. Enda duru ngakina. Duru bango sobi kita umatanga ngone au se mar kina. Ngono ngo sa papaku, ngone au se mar. Baka mentanda busar ngai ketenda. Da ngono galinduri ni kina sanda linduri tena nandona lo maningara vai tamera. Bari tektal nga ni atawani taltunga ng karango. Baka yung tektal nga may ronro. Nanguna ni Valo. Tagari di kina. Sa dati kumata nga yamin na bosa. Nanong galita kina lako bandindiki. Nung ngone buli chiko USP. Doon ka nanong ko marotak. Nanong ko ngole ni kina na bosa. Na lebo ning karo liba duru mo abu gitu. Napukunir to nanong ko taupo sa lebo sa tanga kina mo duru tu. Au le buno, soso, darombera. Au sasanga nga. Merton ruka nga nanong ko taupo minanra nga. So nung mana bulan kecil nabi, o sama so tanga kecil nga mi nabi o sa boleh ani mo lukat. Iya. Go talenga so na baka dindike, arrive na turanga go Basil Thompson. Yo Basil Thompson go ko ya zakata kana ngona ba kolonio. Ko ya ukilanya sangambe ko me akila ini tukutuku makao ke viti. Ko le lakmon mi ken na talano ni ka ni Tony migration. Anu ke tobole mon ke talano takala ma domingo. Yo Basil Thompson tukuno ko en kena daka na korowe wai rote chuka ni ono na fiti na kena keli na ngarango me kena vere me kena mbai matanga na ngele wale ngango na ngele saranga imbita eno ira na mbai ngo daka be na mbitu bata kena ngasao otia saranga keli talo ira ndo tale na ngele ra ke tawane lo mana wai ko me dana kena babalanya na moat na moat Nadana na mood. Ko me tilo ma sona bonu I sei bito ngeronga de muri. Sona ngona artu talanga mina mosi mera, menita siri na nortu korowai. Eranga imbito tale lo mana bitu ngata-ngata. Yang bitu. Me umbi etu na wai bubu. Gona ngona meda kina na ivalu. Na ngona meda kina ivalu ngona sara sikamboteki na mateni mbai. Sarto ndurtu may nambati misanan dua. Erna sanga mer kolte kire wai. Kolte kire ni wai. Na dapat tumelo mani wai. Nambitu ngata-ngata. Ya, kaya mbula tu yani ni sebu katakian. Sana rere baka mo nga ni sana tau yani wai. Nagare ya. Those are defenses. Defense. Beira na nondangasi nonda tango maka. Na nonre chiku-chiku. Endo tanga kau beba kumadalata na nonda ngoro-ngoro chiku ira na wekanda na babalangi. Non reda ira bakang takachukuir na intelligence na non tarana non kornival bat kina non korwai eranga tukuna na kaivalangi ni singa ni ramatanga ni sikambotea o ira matanga batike na rawatan bekanga nandakai ko yana buna elebuna bonu baya mena bossa mena mosi maira na dolo kimba endendre mertu sikambotea na babalangi me dava sarangani saya vangani beira nantakai balete no uira na nontangase era pantak nga uira na iwau bateke na moto bateke na rambo dagere ya na biba kurumbu itaki ni beitu tukengo membalete na nonra dambiti ko yani uira na babalangi na nonda na nonda reide chikuira na bika erambuli na nontangase o klasa kompek na sa na keni tukutuku o vina kata meu asea Oi, sa utsi na ndona ya uo na nonda vitala no, Sa tukun tukun ngono ngumani ndie mesade ngono nonda no. Mede mu se tosu matanga balilai. 5 miniti. Ker ombo sa tukun mo ko mesade mu. Sa lo tumo na dun. Iyo, tukun berto na dun chiko. Ni unangai bangare rtu ya no rtu chiko. Iyo. Bakto tolonga. Tono wapo kimandene bese vite, tono ngole ani okay vayal sakat mo vayal me tos valilai yo binak tako yo ker nga me sona nambu me bako mai na nambu
Sora nambu me Sacramento, Iya, vinaka Simon Vakaravia, Fipe, iya. Yvonne, oi, minto tale aua, Sandy na satu kan minto tale aua. Iya. So nga lital nongo vinakata mo wasea ni membalata chungan na nonda kornivalu bata ke na korwewai ngo so na kai bola Basil Thompson itu kuno koe ni so na korwewai mandanga reva koe matana na roto chukuni ndoni chukuna 1870 itu kuno koe ni so na korwewai roto chukuni va se walu na mata ken balang ngona tamani korwewai lelebu se so na kornivalu lelebu walu so va kina walu na mata so na banua sanduanga na mata batin tango makina bunero chukina na kasar ngeta kabaya meranga ibakasi sei na ngun saraya ni kina meda kabaka mata takachuka miloboni so na bunua sar lindoni sa bakana maize sar leyado sar lisenga ni rele kila na bunua so ado kina sar dumu tanga na lalang sar na kila sa bolek saranga ni takali na buku ni nonra ngole mai na meda biba kurumbutek jini ndareda it's very hard to access kaya na karabola ngo wili kuchukani mana karabola oir na kaibalanye do talengo bola Reverend Thomas Williams ko o koya abola ne bolongo na Fiji and the Fijians Fiji and the Fijians isa ananda muni oi vinaka valevu iya malo vinaka valevu tu ene vumbureta iyo bola ngo Reverend Thomas Williams tu no koya ni sona kormakawa redo koe matana ono na fiti na kena vere 6 feet high sangaira umbitala na bini batu lelebu ngona batu lelebu saranga keli ngona kona keli wai ko ba madal takchukana keli wai ina wai na waingo bubu batangone ni tumelo manaka ereseng ni nama kana mer me ko ba madal takchukana Iya, vinaka mai na nga. Oi, talo vinaka ni batin tano, vinaka. Iya. 1873. So let's go back to 1873. Ngo se voin donemba ki misolio biti pertania. E vola o Commodore Goodenough. Commodore Goodenough e vola ko ndona koro inronro mai wakaya. Eni ono wakaya. Double ditch. Double ditch. Ngona ring fort, it's double, rua. Dua na ditch, sangai rua tal na ditch. Ya. Gai na uluni dake mokmokiti. Vanto mo pula jiri menda reda na karambulia na nondangase. Biba kurumbutek go virtona wekanda mai wakaya. Ya, gonda ngol sarani na rewa riba. Ya siasa na sangu na sana mai rewa. Na January rosambul karua 1874. Tin kawal bitsabul kawa. Sebo toka viu na bula ni siberni solo biti pertania. Andona kormakau na dano na korvatu. Na korvatu. Tolu na fiti na kena there. So, kwa na kena kwa lori ya kwa Reverend Thomas Williams was 6 feet high. Kongo 3 feet high. Ia na ikeli, kwa na kena keli na moat, walu na fiti na kena titombu. 8 feet. Dageri kena ya, na biba kurumbo tekni kada kachong ngora keli chiko with manual labor. Waray na katavila, siya na matayba, siya na kurva, waray. Dakatak sarangan na lingandra, baka yung tek mo na kinanggo na sole-sole baki, Dageri kinanggo na sole-sole baki, nang bimbi ni nonra, daka bata na ngunea, Sangay kenrambay, nambay ngo, ko nang korokor makango, nang balambala, bata kinangasaw. Bimbi bata na bunin balambala, may kenrambay. Naka, say kumbukao kitaray, naka ni muro, warong chuma iyo tamani keli ngo maina kelera tubunga ni batu tamani titombo iya au na rere ngol talamande na mosi ndo boso chao ni lebu ngana ngono dawir chukeni na mosi mbulu binaka Glen Asem iyo au nanga imbita ne na ibola mata na evini archaeological sites muninga ireda bosote ni boso chukwa totol iyo na korbatu militasir ndo binaka go Reverend A.J. Webb. Reverend A.J. Webb, wala ko doon report and a report of the Australian Association for the Advancement of Science. O san wili kan bakanta wiya nam don ruka na nugutowu in 1890. Report of the Australian Association for the Advancement of Science 1890. Wala kinako ngo may weni makutu may namosi.
na nona kurambui na turangango Reverend AJ Webb kalau ngat nile sumbula mai pamadal tako ko mena na koro o wani makutu rede kinoko na nonra koro ni walu se nonra koro wai na puno era tarvalikina era vinda ndabe na pasa bakanta umber ndabe ndabe na wai na udi wai ngona na mosi river na uli na bua kwela koi wen koroilu ba iyo na ulu ni wai koroilu era tau bakanta be na wai mengole mai na nonra kor makau na ngone sa rede ni kina turanga ngo Reverend Webb ngeredo ko na udi wai na wani koroilu ba duru seranga na loma ni kor makau en ronro sega ni wai bubu era Telakau bai na wai the wirvinaka sangai toso na udi wai na wani koroiluba. Gona nona tau kor makau mai wani makutu. Na geriri kinea na nona kurumbui na turangango na kai reido koi matana. Na kor makau na nona reido koi na kena baka nonroi na wai na udi wai saranga na wani koroiluba me dhuru na loma ni kor makau ya ronro me dhapsar ni ngwali sare. Wai kokoa na waingo. Kembali sana sianga ni ronindua me na sikambotea na koro makawango chuktarango bitala koro may sabu-sabu ndutal na korongo sabu-sabu may waidama iyo sawi ni mandanga na mo si Vayala iya dangwali mandanga waidama ndo na koro makawa tukuni it was one of the strongest forts in Fiji na kena moat na buno mbiukina na wai rua it was double na kora makau iloma ta manivere na korongo au siang mana ni madala se chukumbeka na korongo se siang na ni bonongo o waidama mai sausa iyo sana me voti chuka na nonda vitala noa kenando dhaka na kelikeli na ngono makau na keli musu Kongo endo na keli musu me se matimbau mai reo na ngona na ngona ni na ngona rosebio kan bola kina mbau bat ke reo tukuni ni me rosema kina udi wai na wani mbokasi bat ke na udi wai na wani ki na ya makana wani ki ko sa ya tukuni udi wai ngona na bulo river na bulo era keli saranga dhaka na keli musu me raro kina nona to soko mai na turanga mai mbau ki reo na keli musu ngo era to kelia saranga na turanga na sana baka na tikina ona kelo enda babi ni nakini bertona wekangu me na kelo na nono to kelia na keli musungo sental ni vante kina ndo na yaya baka liba sena mateba sena kurba era baka yang tak saranga na non na lingara na non taka bata ni sole baki ko ya sona baka dindike au wase chuka ni bikem ni na barong tukumeni kwa na nonra buku na nontangase na kena keli wai na kena keli na korwe wai na kena tara na korani walu kau mani kalonga takina na nungu dhaka tuka na balni o marroi me viti me ketuli redi saranga matike to saranga na netu ngale na bandindike na be koro makao bangu ko ni kina maru taka mo bangu likem ni chukina na wekangu na besi burbura na kabina ni kuwa na be bandindike o dhakava mendaroni vaka dhimbi te kina na buku tu nangasi ka ketume dhaka kina tambani vaka keli ni Fiji Museum na valni o makau na biti me keto solena neto ngauna na neto ingo keto biti tukina neto devi matabu vale vaka madhawa vaka vula na buku ni neto dhaka na buku ibiti na buku muni bikamni na barong tikumai au taka ni na maro taka na neto tek ngo na buku ni Archaeology of Fiji Part 2 ndana ke tomala tala chuka na singa bakarwai katumai ke baka lebu bina kata non rataro ninga imbita nga mena taro se ninga imbi inbox nga mai na nongo tano with Dr. T ero ninga isoma na taro iya soro taro chuka mena itamba au naga imbita yani na ya ni korma kao ke na itamba na nonda ivolmata ko eduru chuka me asa benta kere eduru ke dere benta kere o nikila na gana sa kere dere sa benta ko oi iyo be ba madal chuka ni bikenda na bio kan orto na ba matu rum chuka sarto siang ni leoni non tambure ko ngani kino ker sa chunga bikenda na barong chukumai
ke baka ni rei da sor mata baka mata rumbu chiko ngo senga ni bono ni bang mata rumbu ngona bono ni nonda vina kata menda buli ke baka sombe kana ka awase na rere rong saksaka o ker mi busot mbate ni ngoni sar bungu bikem ni na barong chukumai o ni ngas tak sar biao au kerangan kina nungu bibu soti ke baka mani saksaka mbeka sona ka awase ni bikem ni au ker bibu soti kongon kina bir ke nando o sila ni kina na kena nungu ndo kere ni bikem ni ke baka chiko sona no ni taru mai o no masoli mo taru ia kungan da maka mata rumbu batang gua ni siang ni kena bonu kere mo bosot sar na nungu bea kata-kata ngabak lilai lo maya bea tumbu bak lilai nan ra ia au marota kana nomuni beding gomi na nomuni vingoma na nongu rarawa ni senga tsukuni kilan turanga se maramea na tamani wambu numbu na tsuka ni ngwa ni kwa na kena sangai me wase ni tuku weekend sikata kata rarawa kila tsuk ngona tua kango iba buli sono ngonu senga ni mode na mbongi na nongu wili bola o bitar bir na archaeologist me Amerika bitar bir to na archaeologist me Australia bitar bir to na archaeologist me New Zealand merbako tamane tuku varanise me Canada me urani oceani weekenda mo oceani weekenda me rawa me kilato tolo but ke bakanda wil chiku sandan tamani ngono balap kongon kina unita kan yoni no soti au na nungu dunu kata bakaleka ya yuna ka vale bu mesui unita kan wa lolom sar chiku vale bertono wa kangu me moala ke bakai so wike muni era vina kata mero wili kana ibolongo rani ni ngai bituk ngama roni skenta ka sona chapters meroni bitani ena nonda ibolomata roni ni wilika totoka sara soni tukutuku membaleti moala au sabani ni vina kachukan wike muni ke sara vina ka vale no nomni sulena nomni ngauna salalom sara ni vale wike muni me viti Asia Australia Amerika me Europe me Norway chamani vamos sa chukan wike muni ke sara di Samoa de Manda nakatau di Mexico vakatalaki ni vikim ni kete mai viti Wenise Edwards ke keleranga ni vatu vinaka valeu ni moa demanda nakatau sera